Just and this is what is happening. As I follow me live on Facebook, I bet you may be a say. I bet you may be a see a pan who said, I didn't make a depend and in somewhat ne ate. What man, you black and white in the floor, mananya colored. Now you what you need. Appreciate the content of it. Nation Yama a good form one more. Yes, suspected to be we and I'm a boy. India hemp. Something they can't tree we no. And a good form way you. And a good form way. As therefore, more Moshe live on Facebook and a good form one of me. Moshe. And you channel to say, you know. Oboro. Yes. I see. We know wheat. We and Casabon some way. Na oye police ni nipa na or driver car no. And I said when you accident I want to say na say more wise oye police ni. Na unim say information na ye nya ne say ye station no e wo Ghana ha ya oye police officer your friend say Agbeko. Ya wording finisha 36 years. What 36 years? Yes, na our FBU Tesano Accra ehonom na ya station na ono ne police officer ho na JB na oteka eye Corolla ni bia saka no ne registration Toyota ne registration number no eye GC 1069-09 woka me ka na otim na ka na otim no JB onamo na okotro se police for ato barrier honom okay ana omo ye se onyina bad wanyina ono no ye police ni yes or a police officer ya two barrier or say uniform ana all driver on one kasa car I see ana omo gina ne se onyina wanyina etina police for ni hunu de ntia omo gina no a wanyina ana omo nso edi nachi eti unia ni dispute ohun say police for na to no but now police for no omo atwa ne nim de ntia o dispute sa ana omo nso di ne ntete sa ati lucky ana okonya accident ne car no nya accident ya say a police for ne ban ye no na say e weed na egu car ni mu a entina omugina no a wanyina na wo he say the accident ni sie no a ne nsa bonkum sei no ana emu awa ya say enam na tu we no enam no atu pa serious ye bi enam na tu pa na I say petabribi abono ohunu de wonye okofa no afa ya de one chikano no no chikano policeman as a police officer policeman masa motono somu pando be akom vai be again abanya be na mera le bo I don't know yes sir I don't know yes sir ja onja tena video masa ni video no ya di be brebe ya odi akọ ye mi sir enye mi de anya na usuka no police officer who you say police officer who you say you stop that policeman you stop that you stop that policeman one chikano policeman as a police officer policeman masa motono somu sewunya banko hello Agba kan an accident o no money na hwe akwan an accident mo wa he na police ba me Ibago ha FPU okay one chikano no chikano policeman as a police officer policeman masa motono somu pando be akom vai be again abanya be na mera le bo I don't know yes sir I don't know yes sir ja onja tena video masa ni video no ya di be brebe ya odi akọ ye mi sir enye mi de anya na usuka no
Police officer, who you say? Huh? Police officer, who you say? Will you stop that? Policeman, will you stop that? Yeah, JB. Police officer. Yes, who say we know a police officer say who them say any accident no onya ne car ni yan no anka odi we ni bedwane na we no watetere ne boasa wo say omabobọ ne boasa na o ha 84 omabobọ ne boasa na mini ba bia nkode we ni ko wo say otie gu furious wo say watetere no yellow bag bi mi sa ana wabọ ne boasa wabọ ne kokuo ana odi ya hye wura so amebọtọ kese no odi agum na omo kan no 1 2 3 sa no eboaboa no makomako 84 ha ana ode koma nipa da sani se nipa na nyenom na omo dam sao na jebi unse aposifo no a edi na chi born entitentete sa omutime che no sesi ankasa ye kasa yi policefo release statement bi dia ba fantastic na de ne nsasa krata na se no Grace Ansa Akrofi or the Chief Superintendent of Police Director Public and Affairs. Okay. Ana Nensa Ese Sakrata Yase. Na the Kenye or say a police form Yenunua Omuboa ye edi police ni paboni ni yachi ya wabubo wi se ni pada se ni meje na nipa no nom ennom no modam no omudi ni titentema yete no ya promote wo ekosoro sa police fo no a omo to enro ya na si ye o se asembisi a eti obi nsum pejaba oh yes na oma ya de ssa enipa mienu a omotime bua ye ma ye che sa police ni a ono no kura wi ankodi dwane no ya promote omo sesi ye na enipa mienu no JB omudin ba ko ye Inspector Azuma Kumula Justice. Ono no ne number wo se police for ya no mo number. Ne number no 52543. Ono no ne number no ana G/ that's one. Second person na okan no Corporal Felix Deme couple de me ono so na eka ho a okasa ni pani no ono so said the okasa me hold you on no badge number no ono so ya promote wo mo na no pay na e take effect enti said the etie no na o say ya che wo hwe nsem said the awaye a ehu ba je bi wo say ebinom so wo mu a na ye motor na se car we no police ni no wapira no e de ne ye car de wapra na wi ni gu kem ono an kasa ne car anegum ana police fo no omudi ne ntetentete no etimi chesi no no mu yusu moto okay ana omutimi edete no but who say me enya accident no a police ni na okura wi no anka onya ya anka be de so mbeche no o accident no ne ties ni nyina tutu yi on the spot police barrier honum na car kra ni ho oh yes na moto ni ho it's afraid say JB de akos no we ye de ne ho asemaba e mean say ebinum so wo police adwuma ni mu a nyankopon se da nyi wo so krata enti yemfa nya adesuade wo sat bianum su ni mu a na wajai ba ni nyina mu ne yemfa sedama Eagle Wings Debt Recovery Company Limited ya boafo mo boaye e ma ye de me abramo na odi me say ye ka Eagle Wings Debt Recovery Company Limited a Kumasi Ghana ha de obaboa ni papi se bia ye ka se wo adwumakuo ankrakra wo di dwuma ye businessman na se bia wo di dwuma bia so ya sikasem na wo di adwuma obi de wo kanipa no wa twe no friend kura te say won fa obo so kura no won fa obeka nsem de sa de akyerɛw saa ekwa afini won tua ye opeso so sika ene tin ye se fa bedan ye Eagle Wings Debt Recovery Company Limited ye na ye ju sika ne de ama Eagle Wings na wo de ana de asem esan se ya bo ma nipa bebre no a nkrofo de omo kai omo atwetwa ka ne nyina de ama wo mo na ye okuma se ye so me ye ne Stanbic Bank na oda krom ye Ben Fidelity Bank okuma se ene ti oba se na obi do ka na de abeka kire wo beka ye ni agini pani details nyina nipa no ho na ya bawura okokoko yaba ya baji sika no nipa ni timi nka hui on timi nka be obeka sika ni nyina de ama ye ya baji ni nyina ekoba ne se bia onsu du obi ka ohuru kwan ya onfa so ntua nipa ne kama ho nto ya be ba kyerɛkyerɛ kwan hodo obi a obefa so atua nipa ne ka ho kura nkodim ebe bo pa se bia obi onwura sika tim be ka ne nsa ohuru de be na sika na se ene ti abre bia no de sha be ifo mesrew wenya be ye na tete wo eye wo na wo hyɛ da nim kwan ya befa so atoto sika se ene ti na abre bia no sika ba wo sam wo na sika na se Ghana ha de kuma se omo a omo ye sikafo ma di ye mpanimfo pi ye ne aboa mo omo ayeyie
some kai kura no ba kudi kura ba otirimu a o ka se eh man we de waye yi o mami oye defo ye ne ama na ye defo Eagle Wings Debt Recovery Company Limited. Yan yensu ya beboa ma wo wadi yie pa. Ya beboa tutu sika sem de ama kama. Eni tubo se usika sem be gina afene nkwa wie no na waye yi a. Eba ni insurance claims ahodo a. Ni nyina nso ye bi ewo Eagle Wings Debt Recovery Company Limited. Ye kuma se ye so am Stanbic Bank ye wo ye ben Fidelity Bank wo no afre ye ewo 0247 880-153 0247 880-153. The chat one 0500 100 420 0500 100 420. Ofre beto so na ye no atwen kama na bibia ayefa weni aboafo ajebi omo boama me potamu yade asomo na onim sese Alaska Star Enterprise. Oh yes, Alaska Star Enterprise, the home of quality original wallpaper. Na enya nonko Ghana #1 original wallpaper center and Alaska Star Enterprise. Na ye kumase de unya bo adum se kukuro Alaska no be eboni dia. Now say edum no ye wo Mrs. Anoche Plaza hono a ye ben Prudential Bank edum kumase asem na jebi make o say bia wallpaper person dey tata wo dem office ana say bia what saw them wo person why ye fa pa me say Ghana ha obi ane dem afa bia no na wallpaper no dey atare wanya bia say bia ye paint bi na o dey atwitwitwu design ho da bi e wallpaper so wan kan kire wa wo hu anything na ye dey ensesi e bua ka kire say wo do ni kire mu Alaska Star Enterprise a eba no original wallpaper pa de fe papa quality one a obenya bi honom say omo tonto bi o container me ne enkwanche stores agudo omo de kwa achi ne nyina no omo kotu ne fofofo e wa Alaska Star Enterprise anything me wo pa ne ba atu o pa ne do so po na atu akoton o ba ye betu omo wafutu atufo bo ye beton so de ama atufo bo saa ye number no e 0554 114-878 0554 114-878. The chat one 0268 419 596 0268 419 596. And no Alaska Star Enterprise, home of quality wallpapers. Na Citrus tablet. Citrus tablet. And no I'm Ponce Far Pharmaceutical Limited. And a day Citrus tablet no about a drama. So now let me say JP say be a one more or bo one kitten bi or one one lady and also your crotwa or no or bought